Sadar anjing. Jauh tuh Pak Ima RW na ba? Meter badinya. Gas kali tilu barudak. Gas barudak kompakeun bae lah. Ayo orang kahanap ngalalauk aya nama anjing. Rival. Wah. Lu. Singa. Bae singa. Bae orang mah hayang paus ya bah euing mah. Hayang paus orang mah. Anjing kumaha ieu dah. Baik, Jung ini Jung ini Jung mong awak RW Jung. Mulai saya ucap euy. Baik aing mah yang paus ya orang mah bah, baik kahanap bah langsung. Pak, rek ngalauk. Jung ka RW. Baik ka RW sakedeung ka RW heula. Bapak kenapa di celana heula Pak? Era Pak. Paus aing bayang yang paus Pak abi mah paus apalah. Dia kan. Jadi Wan Kurnia. Bari mau piring lah bah didinya bah. Hah? Bari mau piring lah didinya. Si ganteng. Si ngomongnya Bae. Hah? Ya we dua cukil we. Bener asli. Ayo masuk kalabat. Bae RW. Si om kenal si kalabnya. Ya di jalan ieu cerlep tuh 10.000. Iya ibu nama. Moal. Ibu nama ada air apa? Moal, Bu. Ini Bu. Aduh. Ajak naon ya Bu lah. Jeung uya we Bu lah. Ajak naon ya Bu lah. Kan ikan Bu 3 sendok ya Bu. Aduh. Ayah sambalna. Ngangge kerupuk cenah Bu. Anjing isuk bela. Bela minta dahar ka batur ka RW. Aduh. Record baru dah record. Anjing. Mawar. Bodak mawar. Baik, tapi majikanna. Dinas. Kenal buku udah cari harganya. Ajak naon ya Bu. Ya yuk kali terus kalaunya. China, bah. China nu haneut itu. Oke diberi komisi Bu. Benar ya teh. Bener. Astagfirullahaladzim. Jeung China atuh Bu, cenah Bu. BRW sareng China. China, bah. Hingga hiji aing minta kopi. Meraya sih so. Jeung naon ba deungeunana cenah? Pinang. Tenang naon nikmat. Kedik we Bu. Anjing. Palingan yang udang isuk-isuk anjing pengen menang keindahan. Aku mah aya era. Mau berkedai yang iya sok bro. Suruh teuing. Nah, seretik. Tuh geus tanya tah. Tunggu lagi hangat gitu. Dari Bu RW tercinta. Nah, Kabita teh gitu. kami tante, nah, Dari Bu RW tercinta. Bu RW nya. Sok. Enak teh om. Era Bu RW. Tetara. Enak teh om cani hangat kan eta nama. Ya ada cantuan Bu RW. Bu Haji, sarang China cenah Bu Haji. Sarang China Bu.
Ay, benar. Ah, saya nak karunya teh. Nya, bisi kasalak bu. Orang sama. Itu kedeg-degan kayak ini hari Anjing, aduh. Bisa. Oke. Pak RW, kan perjanjian menantinya. Kita tunggu ke Pak RW. Gimana nih? Ya Bu, Allah. ampun bu. Gimana di? Tadi Anjing. Aduh, kalau kadar di mah RW anjing. yo paus 2. Tadi kan paus 2 Pak RW. Itu mana ya teh. Anjing si Ipai ajakan si Paina. Kan Pak RW. Si Paina ka mana? Ah, saya nak gitu.